Savjetovanje o ishrani koji je moj pristup. Tvoje telo je tvoj hram i ako to je zaista veruješ, nemoj ga puniti otrovima. U posljednje vrijeme najviše sam fokusiran na izgradnju i razvoj svoje firme, ali sve to bledi pred onim što je moja prava lična misija. Moja misija je da pomognem ljudima koji se suočavaju sa teškim bolestima, pre svega sa rakom. Želim da im prenesem važnu poruku. Rak nije nužno neprijatelj, već i učitelj. Ozbiljan protivnik, da, ali uz istrajnost i veru uvek postoji nada za ozdravljenje. Na početku karijere bio sam samo proizvođač. Pravili smo vrhunske proizvode i pomogao sam ljudima da nauče kako da ih pravilno koriste. Kasnije sam sa željom da dam još više počeo da radim na sebi. Bez prestanka i to je ono čime se i danas bavim. Vremenom mi je postalo jasno da želim da unesem stvarnu promjenu u živote ljudi prirodnim putem. Pružili mi se prilika da u Srbiji završim ozbiljnu višegodišnju obuku i postanem stručnjak za prirodnu medicinu. Master of Science in Natural Medicine. To dugogodišnje lično iskustvo kao i dvostruka pobjeda nad rakom danas mi daju znanje i kapacitet da ljudima koji mi se obrate pružim višedimenzionalni pristup i podršku, kako da se što efikasnije suoče sa bolešću. Više od 1227 ljudi je do sada dobilo moju podršku na putu ka zdravlju. Ako se pitaš kako izgleda saradnja sa mnom, evo kratkog pregleda. Trenutno radim na razvoju mentorskog programa u okviru kojeg ne nudim samo informacije i savjete, već znanje, podršku i duboku emocionalnu motivaciju. Počinjemo od osnova, analiziramo trenutno stanje. Trenutno sarađujem isključivo sa osobama koje se bore sa teškim oboljenjima. Glavni cilj je spasiti život. Nekada, nažalost, možemo samo da olakšamo posljednju fazu bolesti. Uglavnom radim sa pacijentima u 3. i u 4. stadijumu. Prvi korak je upoznavanje sa celokupnom situacijom. Medicinska dokumentacija, analiza krvi, po potrebi kvantna dijagnostika i detaljan upitnik. Zatim sledi onaj ili lični razgovor. Kada steknemo jasnu sliku o stanju organizma, kako funkcioniše tumorski metabolizam, koliko je narušena medu-ćelijska komunikacija, kakvo je stanje imunog sistema i koliko je nivo toksičnosti, tek tada možemo da počnemo. Na osnovu tih podataka kreiram individualni program, po potrebi uključujem i mišljenja drugih stručnjaka, onkologa, hematologa, farmakologa. Važno je razumeti, ovaj put je dodatna mogućnost uz standardne medicinske tretmane. Zasniva se na zakonima prirode i uz pravilnu primjenu u 99% slučajeva je bezbedan. Zovem se Roland Nemec, stručnjak sam za prirodnu medicinu i 2 puta sam pobedio rak. Ako si spreman, možda si baš ti sledeći kome mogu pomoći da povratiš ono najvrednije, svoje zdravlje. Tu sam da ti pomognem, obrati mi se slobodno.